Motoskup je ove godine okupio veliki broj zaljubljenika u dvotočkaše iz Srbije i regiona. Skup je trajao 2 dana sa organizovanim programom, a učesnici su bili oduševljeni organizacijom i gostoprimstvom domaćina. Tutin je ovog vikenda bio u centru dešavanja kada su ljubitelji motora u pitanju. Nakon 11 godina postojanja motokluba organizovan je veliki motoskup. U naš grad stiglo je oko 100 bajkera iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije. Skup je trajao 2 dana. Tutinci su sa najvećom pažnjom posmatrali kada su motori zagrmeli ulicama grada kroz defile koji je uvijek dio ovakvih manifestacija. Veliki broj učesnika klubova iz regiona, pored vožnje, imali su priliku da uživaju u turističkim potencijalima i prirodnim ljepotama, Pešteri i u Crnoj rijeci. Na skupu su organizovane i žurke uz rock bendove, noćni putnici i rulja. Hvala ljudi, mnogo vam hvala! Ja mislim da dolazim od prvog druženja, da kažem prvog druženja ovde u Motoklub Tutin. Ja sam inače iz Raške, inače frontman benda Rulja koji svira večeras ovde i mi bukvalno svake godine smo ovde i ja mislim da ćemo još dugo godina da dolazimo ovde, jer ovo, verujte mi, svuda u Srbiji sam svirao, ali kao ovde gostoprimstvo, to ne postoji nigde. Bajkeri koji su stigli iz bivših jugoslovenskih republika zadovoljni su organizacijom, a kako su nam rekli, sviđa im se Tutin, posebno gostoprimstvo domaćina. Ekstra utisci, znači već duže vrijeme dolazimo i oduševljeni smo s njima, gostoprimstvo i sve ostalo. A lokacija samog kluba, da kažemo centrale kluba, je onako odlična, priroda je lijepa? Da, sve je super, sve u najboljem redu i baš je prijatno i tako. Ja sam ove godine prvi put kod vas, ali bio sam već 2 puta ovde. Dobro, malo je vrućina, ali dobro, piće je hladno i sad je malo sunce se sakrilo i malo nam je lakše. Daj, tako da ćemo da preživimo. Ove godine je nešto drugačije, masovnije, skup po prvi put otvorenog tipa, ranije to bilo po pozivu, odlična organizacija, izuzetno lepo mesto, lepa vožnja sa svih strana, ma od kuda ljudi da dolaze, divna priroda i izuzetno gostoljubivi domaćini. Mi dolazimo iz Čačka, pratim njihove motoskupove koje prave, sviđa mi se, prvi put dolazim, a inače od njih imam par momaka, prijatelji smo preko Fejsa, pa sam namenski zbog toga i došao. Motoklub Tutin osnovan je 2010. godine na inicijativu 10-ak dugogodišnjih zaljubljenika u motore. Sada ih ima oko 20, a u planu je još novih članova, kaže predsjednik kluba Adnan Tutić. Kao i svake godine pravimo to motodruženje, s tim da je ove godine motoskup otvorenog tipa za sve bajkere. Imaćemo posjetu, dolazi nam ljudi iz cijele XU. Evo sad su upravo stigli gosti iz Hrvatske. Oko svega ovoga, pre svega da zahvalim dijaspori, prijateljima kluba, opštini, turističkoj organizaciji koji su nam omogućili da napravimo ovo što smo napravili. Zahvaljujući našim članovima kluba to smo i uspjeli. Ima nas dosta, ima nas 20-ak. Danas primamo 3 nova člana. To će biti neka tradicija da svake godine na dan kluba primimo po 1-2 člana, vidjet ćemo da vidimo šta će biti.